Laqdiet mhux governattivi SOS Mediterranea u Médecins Sans Frontières talbu lil Malta biex taċċetta 274 immigrant li jinsabu abbord il-bastiment Ocean Viking. Minn dawn 22 huma nisa waqt li hemm ukoll 64 tifel u tifla fil-maġġoranza tagħhom mhux akkumpanjati mill-ġenituri. Dawn ġew salvati fi 3 ħidmiet separati bejn it-18 u 19 ta' dan ix-xahar. Waqt li jidher li talba simili saret lill-Italja fuq bastiment ieħor is-Sea-Watch 3 hemm ukoll 121 persuna fosthom 19 il-mara u 8 tfal. Dawn ukoll talbu biex Malta jew l-Italja iħalluhom jidħlu f'xi port. Sadattant il-Forzi Armati ta' Malta avżaw lil laqda mhux governattiva Alarm Phone li ajruplan ta' sorveljanza ta' Frontex innota dingi abbandonat fil-baħar u maħsub li dan kien użat minn grupp ta' 91 immigrant li fid-9 ta' frar ikkuntattjaw lill-Alarm Phone jitolbuhom lajnuna wara li l-magna waqfet u d-dingi kien qed jagħmel l-ilma. Dan apparti li kien hemm xi nies li diġà waqgħu fil-baħar. Wara din it-talba l-informazzjoni laqdiet mhux governattivi li operaw fil-Mediterran tilfu kull kuntatt mal-persuni abbord, is-sewa maħsub li dawn erqu kollha. Sadattant l-awtoritajiet Maltin baqgħu ma ċaħdux li l-ammont ta' immigranti li ddaħlu f'Malta sa mill-bidu tas-sena huwa ferm akbar mit 860 rappurtat mill-Aġenziji tal-Aħbarijiet. Sorsi tagħna fih dan il-Forzi Armati ta' Malta stqarrew li s-soldati Maltin qed iwettqu ħidma wara l-oħra tant li salvaw kważi 200 persuna fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, immigranti li ħadd ma tkellem dwarhom. Din l-aħbar kienet żvelata minn Net News nhar it-tlieta li għadda. Sissa l-awtoritajiet żammew f'ommhom siket.